Udruženje građana Dveri preraslo je u političku stranku. Tim povodom u našoj emisiji aktuelno razgovarali smo sa predsjednikom ove stranke, Boškom Obradovićem. Moram da izrazim zadovoljstvo da smo u ovoj 2015. godini uspešno priveli kraju jedan zaista složen i ozbiljan posao. Naime, Dveri su odlukom Sabora našega pokreta još krajem prošle godine prerasle iz grupe građana u političku organizaciju i onda smo pristupili registraciji naše političke organizacije i to je bio jedan ozbiljan proces, 10.000 potpisa osnivača političke organizacije, statut, program i sva druga papirologija koja je predata nadležnom državnom ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje je nedavno, dakle 12. oktobra, i potvrdilo upis Dveri u registar političkih stranaka u Srbiji, čime su se ostvarile sve, da tako kažem, svi uslovi da Dveri prerastu u jednu ozbiljnu političku organizaciju i da neki način spremno dočekaju nastupajući izbore na svim nivoima. I to je ono što me izuzetno raduje. Mislim da to donosi Dverima omasovljenje članstva, donosi nam ozbiljavanje čitave organizacije. U rad naših rukovodećih organa uključuje se mnogo više ozbiljnih i odgovornih ljudi i na nedavno održanom izbornom saboru mi smo izabrali kompletno novo rukovodstvo Dveri. Glavni odbor, izvršni odbor, predsjedništvo pokreta, politički savet, direktora pokreta, direktora informativne službe i konačno zajedno sa mnom kao predsjednikom Srpskog pokreta Dveri to sada čini, rekao bih, jedan veoma ozbiljan politički pokret i s obzirom da su Dveri praktično jedina novost na srpskoj političkoj sceni mnogo godina unazad i da imaju jednu ozbiljnu političku perspektivu, ja mislim da smo ovim krupnim promenama u našoj unutrašnjoj organizaciji zapravo tek napravili preduslove za ozbiljan politički rad u budućnosti. Dveri su se bavile politikom i do sada, učestvovali ste za predsjedničkim i na parlamentarnim izborima i na lokalnim, imate uspeha, pre svega da pomenemo i u Aranđelovcu imate odbornike, a kamoli u vašem Čačku već drmate skupštinom. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo, to je bilo dok ste bili udruženje građana, cela struktura, pa imali ste ono starešinstvo, neko kolektivno rukovođenje. Šta je presudilo u stvari da krenete putem jedne klasične političke stranke? Mislim da su Dveri zaista napravili jednu malu revoluciju na srpskoj političkoj sceni kada smo se 2012. pojavili u Đurđevdanu na svim nivoima izbora. To je bilo prvi put u novijoj političkoj istoriji Srbije da jedna grupa građana izašla na sve nivoje izbora. Mi smo tada učestvovali na predsjedničkim, parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Naravno, setit ćete se svi one velike izborne krađe koje je organizovao Boris Tadić u to vreme i koja je sprečila Dveri da tada uđu u parlament, ali su Dveri ušle u 10 lokalnih samouprava gde danas imamo svoje odbornike. Nakon toga mi smo učestvovali na izborima i 2014. i nastavili da razvijamo taj revolucionarni koncept grupe građana. Međutim, i vladajući režim je primetio prosto da mi na neki način ulazimo na mala vrata na srpsku političku scenu i grupa građana je praktično nemogućena da normalno funkcioniše u našem političkom sistemu. Ona formalno može da izađe na izbore, ali praktično nikakva druga prava u političkom sistemu nema. Grupa građana ne može da ima svoj PIB, svoj matični broj, svoj žiro račun, ne može da sklapa koalicije sa drugim političkim strankama. Jednom rečju, potpuno je sužen manevarski prostor političkog delovanja u formi grupe građana. Mi smo zaključili da smo kroz te 3-4 godine potpuno iscrpli formu grupe građana, da smo je na neki način iskoristili do maksimuma i da ona sada postaje tesna za naše političko delovanje u budućnosti. Da je nama potrebna jedna moderna srpska politička organizacija za 21. vek, a po postojećem zakonu vi se jedino možete registrovati kao politička stranka. Mi naravno imamo za cilj, uprkos tome što smo se registrovali kao politička stranka, da ne poprimimo one negativne osobine političkih stranaka kakve su liderske sujete, negativna selekcija, glasanja i preglasavanja i sve ono što nam je toliko svima ogadilo stranke i da probamo da unutar tog političkog sistema napravimo jednu modernu srpsku političku organizaciju koja će biti zasnovana na nekim drugim principima, upravo onim kako smo mi do sada radili. Dakle, vi ste u pravu, mi smo imali jedan organ kolektivnog rukovođenja koji se zvao starešinstvo i mi smo i sada to preneli na predsjedništvo Srpskog pokreta Dveri koji će biti kolektivan organ rukovođenja i odlučivanja o svim ključnim pitanjima u pokretu Dveri. Naravno, postoji jedna, da kažem, novost, ističemo na svim nivoima od gradskih i opštinskih organizacija do vrha pokreta pojedince koji nas predstavljaju u javnosti kao predsjednik gradske i opštinske organizacije ili predsjednik pokreta u celini, jer smatramo da je izuzetno neophodno da se preuzme i ta vrsta personalne odgovornosti. Kolektivno rukovođenje je dobro za zajedničko odlučivanje
odlučivanje, kada se uzima u obzir mišljenje svih i kada se zajedničkim kapacitetima donosi odluka. Ali za sprovođenje odluke i za predstavljanje u javnosti potrebno je imati ličnost koja će personifikovati taj pokret. Na taj način zapravo mi smo se rešili da prerastemo u političku organizaciju, da izaberemo predsjednika i druge nivoje, da kažem, personalizacije našeg rukovođenja, tako da u tom smislu mislim da Dveri danas imaju mnogo više i prava i ovlašćenja kod određenih ličnosti u našem pokretu, ali imaju mnogo više i obaveza i odgovornosti.